Nigiko kiari kia magigi kiria kiahanikirio tuku wa muthi wa kana kiumia kihituku itora-ini ria Ikuruma Marani kaunti-ini ya Kisii thutha wa family imwe gukora mwana wao wa miaka 3 Junior Sagini akuritwo maitho make na agatiganio mugunda-ini wa mundu akiherithika na ruo ruingi giko kiria gitigite family yake na andu itora na ruo ruingi. Kwerikanite ati Junior mari na ciana ingi muthi ucio wa kana no nowe wacokire kwaga na acokire kuonekana mugunda-ini atiganeirio no riu marigitari a thibitari wa maitho wa Kisii kuria koretwo akirigitirwo maugite ndari ugwati-ini na no aheo rutha ndagika yothe no undu wa kihani ati Junior aya gugatura atekuona. Murugamiriri wa thibitari uyu Dr. Dan Kiage akiuga kwa ihinda riri bururi wa Kenya nduri na session ya kuiga maitho magikirwo andu iraruta wira. There's no eye bank facilities in Kenya that is functional, so we get our corneas from the US, and there's no technology at the moment in any other place around here which can handle those eyes, and it was crudely done and with a lot of infections. Kiroko kia umuthi governor wa county no ya Kisii Simba Arati ni acereire mwana uyu thibitari-ini uyu wa maitho wa Kisii kuria erire family yake ni agukorwo akirugamirira garama yothe ya kurigitwo kwa Junior guku akiranira gwaka session ya gutangikira andu aria makoretwo makinyamario matura-ini na njira itiganite. The chiefs, the assistant chiefs, the clan elders, I'm sure where this incident happened, chiefs must be knowing that that family, it had a problem, and they should have put a cross eye to what was to happen, all the aspect of what was to happen. Ihinda-ini o riu nayo family ingi kuma itora-ini ria Kipsamoite Chesumei kaunti-ini ya Nandi marahoya kuona kihoto kia murio wao wa miaka 20 uria urahonia nguraro cia kuhurwo ndudio ni maabitha kugitira mutitu wa Kipsamoite thutha wa kumukorerera agicina makara na thutha wa kumuhura abitha umwe akirikana ni aramuitiriirie muhumuhio wa makara uria naguo uramutigire na mahea. Akapatikana amechomwa na chifu ya maka. OCS akamchukua hospitalini. Tuko hospitalini na hatuna chochote ya kusaidia hiyo mtoto. Mwenye alifanya hiyo kazi alisema atatibu hiyo mtoto. Hata saa hii hatujaona hiyo mtu na mtoto anataka tawa. Mwanake uyu riu arahoneria nguraro ici thibitari-ini munene wa Kapsabet County Referral. County Commissioner wa Nandi Haman Shambi akiuga uthuthuria ni wambikitwo wigie ndeto ino na maabitha aria maratabanirie ngero ino ni megutacukirio makinya ma kiwatho. Sheria iko, hii ni nchi ya sheria na tutafuata sheria mpaka tuhakikisha kwamba haki inapatikana. Kijana anasikia bado kwa hospitali, tunamwombea afueni haraka. Nasikia kwa out of danger, kwa hivyo watakuwa sawa sawa tu. Riu family ici cieri irahoya kuona kihoto gia ciana ciao. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.